I kausanga lua whelo suma lima. E whamalo ku iom, I uoma paanga. Me se fo I leo. Whaponga mai ngei ku lao leso. Me salo lela na awhakoru. Ia ai. Ia ngai mka au ku whasoa mpa wau ngai aso. Ore kulanga le ia ne tunu. I le mau kongu lapa ma le wheme mea. Kulanga lapa ia le mau tonu. O le wheme mea ia le tunu uolo iai. Ia kia ulawa ia le po iwa o whikaria I le whonga whikalai ma le kai o le ikuangai. Ia le kulanga ho I o le o komiki o kupe ia ma komiki whapalmenge. Ia a kongo lenga whaile whongo wha komiki al palmenge. Wa le komiki al palmenge ho ilele a ole I whaia le kausanga ngai. I mean, e ole I makar kausanga ngai ia e ma sangi alanga whongo le kai o malo. Ia fia me. Ia ma le whongo whakalai. Ia ma kai o rikuangai. Ia e baba ai aku mamakau. Wala ngai whai kaulaulu le aku mamakau mea. Pai mai isi e le alea ia ka kou. I mea ngai ko mea whapolkiki. Ele aise ole mea le e kau ngā wa ai ka ngaka o lako leo whaali. Whaali le a kau ka ngaka langa ole a fia I mea ngai. A whaila ole a le a manga ia e kua ngai. Ia komiki whapalmenge. Ole fsiri la. Rango winga ua ole a soli la ele ita pipi po o sui ele kuangai. Pai pule ia sepulu malibat. Ier kula fongo o le standing order. O le kula fongo al palmengi. Kula fongo ku mau. O le standing order. O le kula fongo ku mau ngā le mauka. Ia po kula fongo ku mau al palmengi. A whaila le asodia. Ua soli fo ila e sui e sepulumari panua le HRPP. Ia le lako kaukonga le loko wha maoni. O le solinga la o le kulafongo le o le standing order po le kulafongo kumau. O le awa ngoa I lola mangofoa o whaipulenge I sepulumari panua. So, e ui lava la o se la ngonga fuilea pei e fōringa mai wa whaai o le a whaase e kua ngalu po o le a o ke ka ua heo I o ke el melea po le so ke el melea a le kua ngai ma le HRPP. E a whai o le elu wa o saungoa mai a le sunga I a kulepa. O le ua mari lia le kua ngai. Ia po le sui le laiku. Le ave ise mai la ko le ale koe au wai. I fongo le palmengi. Not fongo le palmengi. I meo komiki o ngā benga le palmengi. Wa komiki nge I ngā benga le palmengi. E kofi uma ia so sui po le kua ngai po le kua le malo. O lai whawhiwhi loi. Ele o ngi maka upu la wha ia manga kua wa o mengi o le kakiwhai kau aku male kokoa male mangingo. O maka upu ngei, kau komiki al palmengi. Ele ngi maka upu kau wha upu whai. Mori sia fia. Inga ia I loa ele a kungu a mese wha fonga anga le au kele o I ka kou o ka ngaka nguu, ka ngaka sikisengi kofu sao ka kou o ka kou. Aia kau mo ka kou leo e kau wha ati. Longo winga. Se
se furu ma le valu i ku malo ia o le a whaasanga kau, po le a ke enga ia parmengi. O le mea mo ia ngā ma le mea sa o ngā pe a whaawinga, i le vaailo loko wha analytical, how you analyze le ko ngā mumen le la, po le ko ngā move le la whai e le. E le la fo i ku, le i kua ngai, ia po le HRPP no ngā whaawinganga hore, po ronga unga sa o wao le ingoa whaawhinga. So, therefore la, o lea la la whaase ese ia le sui, ia le pāki a koa lea le HRPP. Nonga winga, a whai e spuru watu sui le HRPP, longa whai kaunga a koa lea, kula i kaimingi. Ai fōringa mai o le lako whae ku au po le lako i ku le la kike, newa kike. I le langonga le wau mai ale sunga ya kuilepa. Longo winga. Wawa ngoa fo ilang fo au. O i kumalonge sfuru male batu. Ioi. Sfuru male batu lang fo ai wawa ngoa. La unga kara mongi ya langa o le mele la kike e aia. Ia kuila epa malanga vaenga. Ele o se loko i fale ho le fa paki. Po se maka upu fa paki le mele o fonkanga al parimengi a komiki fa parimengi. O komiki fa parimengi o ngisinge o vaenga kawaloa ale kungu o Samoa. Lango i ave ye leo le kungu. A fai o lo sui fai pule lea ke e lakulo sui fai pule ele ngakanga e alu o oe sui fai pule. E fai oe man leu. Nenga fitfidia oe wapalo kainga oe vea oe masui fai pule. O oe e vea masui o lo koui kumalo. E ko kongu o upu fai fa parmengi. Ele ngaka i ko kongu refonkanga fa parmengi. A o ko miki fa parmengi. O lo unga i loa e mala o fai kaua kui kura fongu. Maneka ke mangingo le leima ia i kura fongu mau. O le commitments le mele mal applications. O upo ia e lua ese le whakaua ia kea. O le application. Ma le commitments. So, o le kaimianga sangi ai a mea mawhaipuli. Wakalia le kaukonga e whaipuli. E kaukonga leo le lokfa maongi. O le kaimifuinga ngā mea i oe mawhaipule o le a e kalia ki uke whaipuli. Ia i le winga la o la ufa mkalanga. E le a koa la se kokongi. O la le mea le a kokongi e whaipule ia. Wa e a fia la kokongi. E le kakaulang koe kokongi e whaipuli. Mai le whapea a mumusu e oi e whakaungu o la kou kiuke e whakomiki o le parliamengi. O ngā whapea la ia lea e le a whainga ila kokongi. Ne ai, e a whainga. E a whainga o la kokongi. O le a whainga la kokongi o la waanga ia. Onga. O le la wale a koa i o la kokiuki. O le a le sa vavali. I a la kokaukonga sa whai. O le winganga o la ua u whaika waku ma le a koa ngā le mea. Wafu e leke whai ako le application. So se kangaka e sangi se konkalake, sangi sanga whea ngainga, kakelo uma ngā ruenga. O e oro mai mo mai a whai o ngā ke whai ngā ruenga, ia ka kou. Sangi no la konkalake whai ngā ruenga. E ka kauonga ka sabali ai. Kaunga o ka uskai e la ka konkalake whai ngā ruenga. E pei whai la o sui al parmengi le la o ese mai ma komiki wha parmengi. O le la a saba bari ese mai male. Wha akingo ingo la ko konkalake wha parmengi. O longo winga. O le a ki ke e i le fulfillment o la ko kiuke po le wha kumuinga
Wha maria inga kula fongo ile akoanga o le vea i o ia o sui le palmengi. Wai ele whapea wai se se al mele mai. E le langonga pulele au. E alanga al wakur kanga whai ma sui le palmengi. E ngā fongo kanga al palmengi le ai. E le e ngā fongo kanga al palmengi. Wha maunginga o la maulea. So se whai pule ma liu. Pe ku ma lo mau spongo. E alu al fongo whakalai e avelanga mori mau. Aia uma inga avele mori mau al fongo whakalai ma avele fu oli o le maloi. E ufi ai le pusa maliu o leo ku maro. Sui al palmengi. E iai lava le fola sanga ma le vaenga le amakanga o se fongo o rumanga i aku kaimi wa maliu ai se sui us fongo al palmengi. E whaasila sila i ele. E fongo whekalaia ia le sui al palmengi le nga maliu. Ia kukura i fuile i ele nga o se minke. Wale ka le minute of silence. E ave ele la ko sympathy, ma le la ko wha maulalonga, ma le wha mawhangwhanganga, ma le la ko kura i whaloalo. Whalolongi aile nganga o le asu i sfongo ua ku malo. O le wingalanga o le mafuanga. Le alai e lau mai ai ele. E le fonga whakalai ma whasi sila ma le fonga whakalai ua ku malo le sui i sfongo lea. O ngā wha mai loa mai lea o le sui sfongo lea lea sai de komiki o kupe. Sa avea ma kai komiki, sa avea ma kai fongo, pe sa sui sfongo. Po le a lava ku langa o komiki wha pale menge sa avea ile sui sfongo le waku malo. Iko kongo le pale menge. So le winga langa a kokoa. E le avea le sui pale sui sfongo. Ma pe nga o fongkanga. Ne ele nga o le fongkanga. Ine i abe se inga mfa pe kanga. O i kusala pele o i fongo wha komiki. E ka ua le mako whaipule. Kusala pele o i fongkanga komiki al palmengi. E ku mau ala le mako whaipule langa o le whaipule le mako i ku malo o fitfidia. E ke u whape angele i ku malo o le tapipi. Ma e oro mai moa mai. Nei e kusape le alu mako whaipule i komiki a whaparmengi. E alanga o mea ai o komiki whaparmengi o mea le fast. Nei se ere ngi mea le fast. Ere ngi komiki whaparmengi ale malo le fast. Nei o komiki whaparmengi ale parmengi. E nye ike ua ave se inga kele le melea o le parmengi le fast le ai. O le fast ia, o le paki. O le ito al pipi o le paki. E le a koa le parmengi. E ale ku whakasi ba e ngai e lua. Ka mō mai. Se ilonga e join whakasi ia. O ko a fausia me ko le parmengi. E kusala pe ke e ba e ngai lea. Ile la ko walangonga ia fu ke i fo walangalai le langonga wha mawalunga ma le se kuia i wha ia opo. Inga ia se la ko langonga fu le inga ia wha ia on sufir ko wha fonga kalai. Mam wha ia ngonga wha apel palmengi wha se pa loka snap election. Wa ale ke le longa le mea ngā le e mea ia o a wha se snap election. Ia po le wha malepe o le malo inga ia wha ka walea inga le whenga malo le fast. Peka yange la lea wau whai aku. Kako whai kauma ngingo al kula fongo al kula fongu mau le moka. Mal kula fong wha vaela sa waipolo inga ngai. Once walk out tai kangaka mai kongol komiki wha palmengi. I lokari kongunga wha kangaka lea ma sui. Kusalala wa e walk out mai male moka. Kusa wa e le fia whai puli. Wai e pe yo le winga ngalo whamkarang, e le whape wa ufai aku a mea wa ufai e spai unga. Ne ai, o la stela mai e kura fongo. E le o selo ia. Alanga o le completion o lau application po le whea ngai nganga e saingi e vei o e ma whai puli. Mangkua e ke saingi vikai mea umaenga ku urau lima lenga whakau ko kamaya. E mianga whakau ko ai ku le lima le kuspa ia ko e kule di man le kuskula fu. Yang whakau ko lola. Le nga ka ko sila ava maka ko mai mo umai.
Nga kuri mo kama ia. Pai melo mal kau konga. Ke kau ko aku lea malea pala 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 pala. Ka wai malea kua. Ka wai Yesu ke riso ka wai lea kua mal ka kongunga. O lea kua le la fai ngai kiu ke umma mal fa maongi mal mea Wai le ka unga lea kua. Ka wai mal kura fongo me mea umma ngai. Ia so ani mai lea tua. Il fai unga kau konga le lok fa maongi. O lea la wa fai fasi silanga le tua pipi. Ia ua ia le short version of the melea. Wa out. Ka saoa. Wa out le vaenga leo. Ia ula ia le li lea o li o ka euma se paulenga ula unga ia ngafi. Ka sila leang fai unga kaurang fai. Aua le maua le mea lea peye fa finge peye fa maku le alofa peye kausisi le va felo yo ku mau al va felo ile fo io fa fika uli le va kalangoa le ava faka hu ile sodi le auta se fa fika uli o le ava faka nga o fa nga inga nga le va felo ai fai le me ko le fai unga ele ai la se ava faka ai foringa mai I ku maanga le ale fonga whakalai. O le au mai le ku ma le anga whaasa mo ai fai unga. Ese mamau awa enga I lua. There are two different perspectives. Totally two different perspectives. Ese le va whelua. Ese le decision making. Ese le fai unga ku sao. Fai unga fai lunga le ami o kongo kuna fongo. Male ami o kongo le kua. Ese le va whelua. Ese umame e lua. O la uma kau, o la ufai kau ngā launu, mare ko o la ukirukiru. O a makua fumfa mea le fonfukalai. Ioi. E whai o le pala ai le fonfukalai. Ale makua pala ai au whai unga le li leo li o ka euma se pa. Ioi. E ka kau o ngā ola longa mawhau ma longa loko ako koe mole aku inga ia whai male ami o kongu o kiuki. Ai leo le kau a mai o whai unga whape o ia. Ku iei lea bangoa. Al siri. Sa koa bangoa ia kuila epa ia o e li o a vea o em whai pule le kua ngai. E le kaimi o le kau kua. Sa koa bangoa kuila epa whakomisinga o e leo. Wale sa e assistant commissioner kaimi o papari ilo le ngesu. Lo le ngesu e po ia. Pari ilo le ngesu. O e ringo le kama lo le ngesu. Ia le ngā. Kaimi o pari ilo le ngesu. O le ina ngā pari ilo ngesu. A komisinga. Sa sui komisinga ia. Sa assistant commissioner ia. Ia le ina pari ila. Li o ka eu masepa. Ale kulanga langa kula I mele kaimi ngā. Ua fius kama o ka eu maspa o e whaali ali o ngā kusiro ia. Ele aua I lunga le komisinga. Awa le komisinga ngā sa kaunga so o mā. Mangkua ngā umalo le kaimi o asi. O le kaimi lenga o leo leo le kaimi o asi. Ngā umalo asi so o ia pāli ilo le ngeru. Lo le ngese. Pāli ilo le ngese la ngā ngeru. Ia o le li ile sa kaunga komisinga le kaimi ngā. Ia le lala aka koe fo I mai I le maka upu le palmengi. Ila waka la ku sao wa kare fikiri kua. Pe ale e o I wha kingo le lako kiuke ma le lako wala aulinga e kusa ai ma le application. The application said, these are your duty as a member of parliament. That's what o le kula fongo ngā kumau. Lai spela mai lalo kula fongo kumau. E ka kau ma wha malo sia. It is a must. It's an order. Nanga kula fongo kumau ele kula fongo fuile ka ua le loa. It is a law, but e ka ua le polo inga. Nanga e me e se kula fongo.
Ese le meka o le ordinance, ese le regulation, ese le meka o le policy, ese le law, ese le act. Ese le constitution. O vai vaenga ia mwha ingo category o meka o le kulafongo. Rules. Ia. A le mea la le o le kulafongo kumau. O le standing order. See? O le upula sawa. Standing order. Standing order. O le meka o le order. O le order e whaonga i upui e ka o le must. It is a must. E mai lo le order. E kai peia sa e ka inga le scenario whawhainga o fie o kuranga wha amerikeri. Wha fika. O le order e mai le commander. E command mai oe. It is a must to do it. It's not an option. Ele optional. Ele pule oe pe ka walk out. Or if you like pe whaongala wa yakau. No. Ele aise yakau e whaonga. You must do it. So o standing order e onga le mele ko miki whapanimengi. Ia o ka ko waaila ia. O ka ngaka wa levanga polo kiki. A kongo le o la wa mafufau. I guess, I believe, maybe 85% o ka ngaka ngei. I la kou mafufau. O la nang ki loa. A le a ka mwhai hui wha, ka mwhai wha ka wale mai polo kiki ele lea. E pei o le a ka mwhai se i te wha pea lea kungu. O, e tawhala le tua pipi. E pulea la le tua pipi. E mawalunga le tua pipi. E aka mamai le tua pipi. O ka ngaka e maurulunga o la kou iloa. E sini yaku mea la kou sia fia ngai lo le fast. Ko inga mea ngā lea mua play mai i ne. Nea mi o lea kula e pau fai mai. O le a walk out ia. O le a le koe a waisui o le lako paki i ko miki whapalmengi. So, e se na mau ala le maka upurunga. E se mana maka upule bebesi ai ngei le pale mia le wha mawai. O le la au mai mare ngasu a koa lea. E whai ma big picture le. E vali ele. Le aka ke lele kam whai e sori auta. O le simple ia tang wha pia e. E peo la unga wha kua ngasi. Wa se alfa unga whai e fon whakalai le aso le aso rufu kasi. O le masinga le ke ako o yang wari. Awa anga sao. E le ai se bebesi. Le ai se fe koko wa i o le ko nguma fe ngungu le ko au kaimine. Manguele kupu fe besi inga. Kuse re ka kira bebesi pa peo le a whaiska kofu suanga. O le a whaise kaua sa mo le o le fisiringia. Ko anga ruenga. Whaisi i kau o mea. Mapoloka ai mafuafuanga alu ilu malanga. Le whakali le kungu u le milionga kala. E ka koma ila le bebesi le ora. Le la mo oi ale au baenga sori kula fongo le asfurma lima. Whaile whai ngā mālo o le minority government. Le ala wa whai fo i makulanga wa skipi ai e. E le ri o langa ai a. E le ise ko orua. A le la wa alu whai le suinga le kula fongo wa kasi le po le komiki e pasia le milionga le sa. Sa iei baenga i o po le lua. E ilo iloa le ami o kongo le whanga so longa o le procedures. For the process e avei kuar milionga. Awa alanga whaifa penga. E check the balance. E siaki le pā lengi o le whakingonga o le fufuanga. Ia. O le koulanga ngā. O le kako issue mua la ngā. Ia haua i e summarize le issue mua. This is a walk out of the HRPP from their own application as a member of parliament. They walk out from the parliament. That means, wabangua,
Ia. Ka saonga. Wava ngoala ia langa o kaimi e soli e kula funku mau. Mangko fo kula funku mau le kuli e kanga kon palming. Ia malif kula fung fa vai ma me fa pe. Ai mai sala kula funku mau e soli lava ia inga kula funku mau. E kaule e vei o fa masingonga. Kusau i o fa masingonga ala e wal kula funku mau ole. Ole kuspa ia le nga po ole kuskula fungu ku e fa foi ai ma fa kulanga ai kusala ole fa masingo ala fa masingo sidi ele a mais fa masingo sidi fa masingo ngamoru le ai ole fon fralai ya o ia fa masingo o ia fo ila fa ir kus fa ke ai la wa nga nes furmo ba ya o ia pa pe ole fon fralai mo le van kan action kusinga kusi ai o kusi ole le ole malo fasa lawa bangoa ia ko fai nga palo kalai ko o la wa ngale cha pipi ko fai me ko fili mai na ngale wa ka ngu mai kusi le aku le epa wa kusi le fon fukalai fa ilo ai lo wa likola le me es likolais ore kai mia le wa kusi mai ai wa o fa ilo mai le mangaku le o sui umai es fulu mare balu wa ke ele ko a wai ko mi fa parmen. So that means, ola wa activate ne la ko ke na ngala wa lo ir kusile yeah. So sfulu male valu lango fo ia wa wangoa pe ya wa ia tang fa pe o ol. Se o kafie fon fkala ya se. Anga ol fon fkala mo leva ele se va faire inga le paping ile merwa straightforward ha. Makwa straightforward nga pasa o al merwa la mera songa fa ia va faire ima ia va fa e karisia ma va fa karisia ngo ele fa nga menga o va ia ku ka leanga ka ele lea pala loko ka fai meleanga fa pe o wa fe ia mangila ko amio ale amio wa fe ka kon fon fikala no fon fikala pe ai sa e awa ko nga ka fa pe nga e fa pe nga ko nga me fa ele ma fau ile ku u le fa karia ele fa makanga ma fa ko ilalo fa kinga inga na ku ngo ngi kangaka o kangaka ele ni ma fau la vai vo ile mele ye sa ili ala ko vinga e o mai fa ve besi na ku ngu a kau ka kala mai o kangaka o kai a kau kala mai upu masoa upu kau fa makau neni ile o limongi o le kau kala mai fa makau le kangaka fa makau le kangaka o le foi koe kau ko mai a limongi o ia nga soli kula fongo fengol paloka ioi na fa nga failang ko miki o e la umai ka ka palo ko la ngai kumalo o ke si sa fa se palo ka li kumalo ari mongi alongo winga e singi le palo ka ku aku sa fa ia ari mongi le lang ko e ka wa ngai soli kula fo ka ko va ina ye ile ko nga mai ya el ma ko sot kula fongo ya Ka maka upulonga dua. Maka upule i. Ele ia ka kaua kanga sa moa ka ole custom right. Ole custom right o kanga sa moa. E ka kaunga le skala aloa ia ka kou ngu. Ngu umai kongo sa moa. E ka kaunga le skala. Le skala aloa ia ka kou ngu i sa moa. Ma faingi ku langa foi le fau le fa vai o le ngu fai le fa vai o le ngu ma ave le skala fa kasi landlord ku la fongo o le Village Act po ku la fongo fa le ngu kasi iba spuru ia le ku la o le kausanga muri nga lenga koe fa fau ai ma koe ilo ai ma koe you know koe fai isi ke unga Pea kasi iba spur. Ai ole wingo la fam kalanga le Village Act. Male kula fongo lea iko kongo le vaenga koruongo.
e le anga koruongo ngai spela mai ele merenga I kongol whabai. Lea iai le custom right to Samoa. O lo mangunga wala ionga uka ua le issue lea as in a second issue. Onga. O ngei le ku. Kakowa ai le kawhea le la kawhea ai. O le winga e au ku o i le issue lea. E le la kawhea lea ngangu. O le ali lo loa ka ko mea singa. Mau ki ngoa ale whaia le langonga leo ke whaia kuai. Te ale whakura whongo inga nga whaia ia le process le ko kongo ngu. Ka kou ke le koe maua e le koe maua sa moa le ngu. E umanoa le ngā kupulanga le ngei. Le ngā kupulanga le lesi se furu kous furu kausanga. Waka whea le ngu o sa moa. Ave wha marusia o ka kou ele eli. Ave wha marusia i o ka kou swafa makai, swafa o a inga. Po le a lava le swafa ngai ke makai ei, po ai are ka ngā kai whai ui a pai mala whai, o ele swafa e maualunga e ki wha me melo iai, o mea singa alo a inga. Mau ki ngoa o le aka whea, ai sea. Neo ke whaia kura whongo lea pe ale whaia. Ale whaia kura whongo lea whaka ua ele custom writer le kanka Samoa. Mau ki ngoa a Samoa I lesi fia kausang. Ele koe mamau. Nanga lewa uwa ai ai. Wa e mai mua fo iai Samoa lela o kaua kua le me lewa kupu. Ale wa kako kilo li whaingau. O le anga ngur kai minge iwa wa minko whaasa pasui. Wanga ngofo mai runga. I ngofoa. Wale iloa po fere mela ngofo mai de kuua. Wale iloa le mela o fola mai ava le ngofo. Kaka mai lai mai ai. Makua le isang hu. Le wingola ukala. O Samoa. Wa umanga kofi. Wa iai ale pau o le launga. Wa iai le pau o le fola ava. Wa iai pau o malo. Wa iai pau e a fio mai ali I ka ua le ngu. Ia makua kala. Aia e mai moa ngai mai babai. E solo mua me kare malo. Whaia ava whaalo. Whaia ia whaalo longa. Ua makua le ia sanga ngu. O le ala mea inga kako whaka ua le ngu pe a whai. Ai kei loa kou. O lea ua whaaporo whainga. And politicize le whaonga le anga ngu. Ai sea. Langa solo mua mai la vaya kuila e pale whaio sanga pāloka. Ko I loa le issue nia. Kalunga ku lai kuila e pai kongol ma ole e kongol veam whaipuri. Kua ia le kofi pare mia. Le au ne kala ngoa le kofi pare mia o kuila epa. Ale au kala ngoa e veam whaipule o le pā. Kalunga ku lai mai kula epa e whai masui whaipule o le pā. Ele I afu se mua uru e whaisanga pāloka. Mea maungi anga. Ele I alu e ki ngā inga. Ele I alu e kau wā. Fu ilele. Kam whai kuli le pā enga o kula fungo le ka ole. Ole fairness. To be fair. Inga I alu e mau ki ngoa o le alu I kokong o le pāne menge whaia masui o le pā. A o langa vote. O langa pā loka kangaka iai. O langa malo mai de pā loka a kangaka lau kele o le pā. O le winga lau kala. Ele iai se singa pā loka ia kuila epa. Ele iai se si o le ai ma se pā loka. Le iai se kangaka whaisanga pā loka. Nga pā loka ai, ele I whai se pā loka. Ele I pā loka inga. Ka kou koe a ngai kua sue sa ili pe sa aula whamukalanga. A le wau whai aku le aso ngei. E le ai ma se kangaka Samoa. Sa whai isanga pāloka e I oe ai aku le epa whai ia masui.
kasi ya le mea ngā lenga sau kuia kuila e pai kongo le pale mengi. Ma avea masui o le pā. O le malienga wha Samoa. O whainga wha le ngu. O wha i unga wha le ngu. Le mea langa le kuwhai kuai. E politisaisi e le au whai porokiki. Ka ngaka i e ko kongo le lea o mai avea masui o le malo. Kai mea sa yele i toa pipi. Lea wa yele fast. Ai o ke whai aku ia o koule kunguperi. Ka ko kilo le loko le vaai. Ma le loko le ko wha mangingo. Ma ka ko iloa ele mongi o kala le whai ako. Ilanga whai mai le upua Yesu nga whai ia pekeru. Pekeru. Ko le upenga le loko. Ai sea. E laku Yesu nga ava ama me o mangingi ho ia me o kamei ho ia lau ai. Ai alu o le loko. E kasi de ka fola, kasi seia. E wale dua koru masinga o kipi ma whao ngai. Ola. E whape ngā le filosofia lea. E au mai de kangaka e lo loko le mawhau. Lo loko lau sa ili. Lo loko lau kalangoa. Lo loko lau iloa i mea ngai. Lo loko lau wa ai. Pei o lau wa ai lo ke wa ai aku iai. E ke iloa la le mea le kwea kue. Ke mamala mai lau kalangoa kue. Iyo e sa moe whapenga. Ia wafo ele i se pāloka ringikanga kai le ia furongo mua ule whai se pāloka. I kana wha mau a ia karunga ko lai mai kula epa. O ke le i kauange a sa whai se pāloka. Iyo e. Wawa i vai kai mia ia. Sa ele pāloka o ia wha makai. Sa pāloka e makai. O mai lo le me u whakaua le universal suffrage. E kasi iwa waluwatu. I le langa whakaungu alo le pāloka ngā makalonga kalia lufu kasi. E o ange la riva kasi. Iwa walu iwa sfuru iwa kasi. Ua makalonga whakaua le ia kaua akangaka lufu kasi. Ua pāloka ngaka lufu kasi. A ko ola i le whaavai o Samoa. I le whaavai popo a i le amakangang kusia e oukua a moukua a. O makai lama sa maridi e au kasi ai. O makai. Ioi, o kele o kau kalaku la o kamu whai e ave esere ia kau lau kele o ke fia. This is my best thing. I lo o langa a koale ia kau. Ia kukusa uma. Ia kumua i kukusa kanga ka uma. Ia kukusa le kange ma le whawhingi. Wafo i o Samoa. E fau ngei ia le mea lea. O le ave ese o le ia kaua. A whawhingi. A osanga mua. E nga le luangu. O le ngu o kange. Ma le ngu o whawhingi. O le ngu o alii, ma le ngu o kamaikai. Pe a koe wha upu waenga ngale lua, o le ngu o alii, ma le ngu o kamaikai. Ioi. A le lua ngu o anga mua. E le wha pe vai lua se ngu, ne ai, kasi le ngu. A ole, o kanso ia e lua kanso i kokong. The Council of Women and the Council of Men. Fa sa onga ngai ki wa se fa pe ho iwo ya langa ise uma la u fa ngolongo ma mai mo ke mai mo mai le sikanga ka ese fo ilanga ia interpretation au kala ia nga ru le fa sa la uma ave se ngai la u fa mkalanga le ai ke li fa ia ku nga vai lua le ngu o le ngu wa ia kasi le ngu so se ngu wa kasi pat sa vai le ngu u yo nga fa nga ngu fa pe o le ngu le la, o le siku, o le ngu ia, e whai laba le whongo ia ma le organisation, o whawhingi, o le organisation na kamaroloa ia po kama. So there were two village councils, i kokongo in one village. The village council of men and the village council of women.
O le kaunga Samoa i ngai ki ngā makamaikai. Ngā kaunga uro miso ngale ame esi. Nenga me miso ngale whai mai. Oh. E se sere mea o kou Samoa le whai. O le kofi ai o le whinga le alu e kuka mai mea ai. E le langa kuri e lo whinga o le whalari whea wea o le kuka. A o le sui sui. Ia o mai lola ia le. Ua oro mū makai. A o le makawhai oi ngā le kaukua makawela o le kama. E mū makai le mukuka. O le suinga ngā keri siango ngā mai malako. Ia le langa makai longa fasiava. O le mea ngā maka fasiava. Mai ko kele o le au fasiava. O ngā wakiro kiro aku. E o le polonga la le mea le fini. Ma vo i lewa. Wa wakuku maa ngā wha polonga wha pālangi. E tuita ia kako kamaikai. Anela wa koe kurioso mai ngei ua wa ai mei maku wa i kang Samoa hoa mei o kasi ngei kanga ka peko siringa ngā ngomera kasi le wha o rima. Ma le whasia wā ma me o domestic violence. Lea lai kula i mei Samoa kai mi ngei. Pei kaila a koe walanga ka ua waenga ngei e whai ma mori mau o la ukarangoa. So, wa politicize ma Christianize. Leanga ngu. Politicize and Christianize. Ia leanga ngu. Ko manga i whangua. Ai a whaapea la ka ko ke nga o mo mo. E ka ofi maula ka ko manga pa Samoa. E le whaapea ko manga fo i e mawai le whekua kua ngai. Ku manga ngu ufo ila le fa Samoa e mawai le whekausiai. E mawai le whaaloalo. E mawai le ko wha mangingo ma le whaukanga mamau. Wa Samoa. E porokiki whakangaka. E le fau. O le wha mai o le porokiki o le mea pālangi ne o Samoa. Ale ele mea ka o le upu whai ane hu. O whongo le ngu. O Samoa e alanga ia vaenga wha porokiki. O porokiki o whai ngā upu wha porokiki. Whai ngā upu o le ngu. E kongia i wha soio kua oi le kapa lenga o le uko. Ioi. E ka pale mai o le si ku o le moka o le ngu. Ia a mai ko whāma le whakala inga ma le moi. Ia ngā mai wala i le whaukanga. O le whainga ngā porokiki e wha Samoa. Samoa wa le wanga ilonga ia parliamengi. O le parliamentary system ngai o mea wha perkangia. O le Western Minister model. O mea ngā wako e perkangia i ko kongo malo au whakasi. Inga ua mali li e malo au whakasi. O le kadia le whainga o le whaavai o Samoa. Lea langa whaofia kua le kasiba whaiva. Kasiba whaafiku. Nga kau ngu wai le waa i a pia le hapa po le kaulanga o pia i kai makauku. I le hapa le a pia hapa. Sa kau ngu wai le waa le nga wakua ia. I a papalangi o le malo au whakasi. I nga ua mawai le kasiba whaalima i nga wa umar kawalonga rua laulangi. I kasiba whaalima nga umai. Wa le kawa mua a longa rua laulangi. Ngā maka le kasiba koruiwa se ia pā ia le kasiba whārima. I ngā wa umala le kasiba whārima. Sui loa le ingoa o le malo au whakasi mai le League of Nations. A ngai le United Nations Organization. I ngā wa vea lam whaku winga le United Nations Organization. Sa sainia i le meka o le unconditional stand down wa. Wa stand down mamalo wa mariri e whaamuka roa kaua. I ngei whapeange le se whenga i ngā osi, ne ai. O le Treaty of Versailles, ia le whenga i ngā sangia le League of Nations e wha umai le kaua mua laulangi. A le kaua longa lua laulangi. O le United Nations Trusteeship, po le trusteeship po le whenga ngā osi. E trust aia ia lea
whainga malo, ma lea whainga malo, o le Nine Nation Trusteeship. An trusteeship la lea, nga trust ai lea, a kungu o le whengainga ma lea kungu. Ngā makaironga sangi whengainga, le malo Rusia, ma le malo Amerika. Wawa o whengainga i le malo, lea nga whai e lo le mea ka o le Cold War. O le Cold War la, o le wā whaako mengisi, ma le wha ke mokarasi. Sa maku a whau i whae Rusia le la kou mea kau. Sa whai kauwanga ele i whaiala se kau hueleng wha penga pomu e Amerika, Rusia, pe pomu e Rusia, Amerika, ne ai. Sa whai le Cold War ngā o ngāranga whai ngō le Cold War. The competitions of their missiles. O lako me kau trades. Po waile kungu e malosi nang whausanga o mea kau. Waile kungu na kau ke whaua se o loa e siri aku longa mawalunga ma kelere kupe mawai. Po ai e power. Iyo e. There were a competition of powers. E inga ua umar kaua mo longa lua lalang. Ya e kei loa la le result ma le whai ungore ngā competition na Amerika ma Rusia. Ngā whai ule ile malepe ai o le USSR. Mangkua sa yaile meka o le USSR po le malo whakomengisi sa whai ngoa lai le ngoa ngā le USSR. O lai wha umir ngā mea o le USSR. O le Unit of Soviet Socialist Republic. O le Union of Soviet Socialist Republic. Vai le mangi o ka whasoa le adwa koe mar ka kuwha angore history. Ia mar wha nangai so soangi ke le i kameki a onga, o alom whanga ue fia le history. A wafu o le history e wha vae mai ailo lau interest e vea o e maloia. O le maka u wha vae le i kukongu o sa moa ma le lalulangi a koa. A whai ke vai a kui lau kama e fia e memorize ma kau loko mea, ke a o alau kama i ngā ia mwhaion kau loko. Kau loko i kongo le aonga sa. A esi le sila kui lau kama o le kangaka e waberanga pui. Mangenga ke kau lokoa mea o le kula fongo le au loko mea umai, kula fongo whale loko, peila o kula kau loko i, oina whai oi. Yes, o Yoba, le tua. Oilo ni whaola, Yesu. A whaila ke kilo aku, wasi i runga le halu o le mawhau o mawhainga kau loko e lau kama, o lo wafinge po wailawa. Ia le kuspa ia i meanga. So, mawhau la o le kangaka le ia o le makua. Wape, history la lau. Nango le history o e whaalango lango i le kangaka i le leilanga memory. When you become a history person, kangaka hoi le kei longo fia o le kangaka o le historian. E le leilo mawhau hoi lea e wawenga e ka ofi i mea. E ke leere capacity kongore. Mawhau e mwhaionga e mindful ai le ke leo mea ka ofi. So, le kau whinga la mea ngā, e mwhaionga e kau rokoa a kore kula whongo, lea la e sau e loa le saunga le maka upu leo le social science po le. Ia, ngā sau leo le social science, o mai loa le ia 11, ia 12, ua vai lua o le history, alu le si kua o le geography. Ai o mai leo le university, ua ese le sociology, o le si vaenga ngā le lenga sau lalo le social studies, po le social science. Wa vai no ilunga. Wa vai le sau le muria anga maka mai le muria o le science. Sa o le kulanga lua primary school o le science. Ai sau lo ilunga ia onga vola le secondary schools po koris. Ia o social science po social studies. Ai o mai lo ia 11 ia 12 ia 13. A maka longa spliki. Spliki la mga upura social science, wa ese le history, ese le geography.
La mai lo le Tertiary School, po le Tertiary Education pe le university. Ia separated lo I vaenga ngai, wa ese anthropology, me ese vaenga ka o le sociology, ia me ese le geography, me ese ma history. A le kaimi foi langa, wa yeire ka wa halu o fia lo ia. E wha ngau mai foi le lo ia le social studies. Ka mo mai. So wala langa ua wakua lea bakwe ma le sosoangi o maka upunge I whai lau whiriwhiringa. Ia oe lea ke kalavoua, oe le makua ke kalavoua, ke wa aia kulau whangau. Ia e kangurola ia leo ngai lau kama o ila le professional lau kama. Longo winga mwhai ngaru lau kama e whaalo ia. Wa le leinga kau loko mea ia. Wa ole kanga kai alu whaalo ia. Kanga kai whingo kau loko a korku la whongu. Ioi. A o lo ia le iei le whonga whakalai, lo ia le iei whonga koema. E whio lolo whonga koe ra wa aia kul. Alanga o le porokiki rea whainga mai. A o le kako whonga whakalai. O le makua palai lai ia. E pei e fia le lei fia kangaka. Fia le lei pei e fo le keu numa whali. Mena ala wa ai. Ia koe fo'i mai loa le kako isu muri le lua I kako isu umalo le kako lai. O le isu a le anga ngu. Le custom right le pe a le skala inga. Le custom right le lalo whaabaya Samoa. Ai le skala lai lalo le. O le Village Act. Nang o le Village Act e ui mai ia ngu ka ikasi. Ia ma le skala ilola ia leo ngu ka ikasi ma la ko whaabaya. So, o le whainga lo le mei le prosesi la ufa apu unga. E ka kawingu. O ngā ku sia la ko whaavai. A wai le eise au ngā e whai unga ku unguku, ku ufofonga, a se ngu. E le ni me wha mau. Ka wai whango ngoa e le kele o ngu. Nā whai nguku wa. Se umar wai kaiminga o a kamu ma eva. Wa leva ngā maririu a kamu ma eva, ma vaenga ngā le lolo. Ngā umara le lolo ko ngā menga o pepa, o menga o kuunguku. Ala e whaka ua e muuma. Ka kere ngā vale e pa, o mea le kaimingei, wa kau kala le pepa, wa kau kala le mea wha mau. Mea fuenga e ringa le loloa le kou whawheka lai, ma o kulisia ngā kupulanga, wa lost le anga ngu, wa lost mea singa a ngu ma a inga. Aisea, I el mea ngā lelinga kumu I muringu. I mea whaamasingonga le ofiso o le land and titles. Aisea, wafo ele o iei se ko whaama mao le ngu whaapea, o ia, ka kou kalangoa I le mea lea, whaisi ka kou whaavai, whaamau mau. Ase I misi fo I mare whaavai, ase I whaise se whare fongo o le ngu. Ngene loi, wa iei se ngu uisa mo, wa whaise lako malai fongo, whaingi lako whare fongo. Ola o ka sawa. Ola e o makaulangi ala unga mangai, o le maoka wai. O le wapa ia, kulonga le maoka, e fio ai. Kulonga, o malai fia. O kai au I fia mka. So le akala kunga le mera e whai mei fongo. O lai whai mei le whale o lea. A uma le whale o lea, wa whai mei le whale o lea. Wa si I le whale o lea. Wa si ia I solo. Wa whai le awala. A uka ua ko ngā mio ngā le whai I fongo ngu uka I kasi o Samoa. Usa le wa whai le awala. Wa whai le ala le kou wha. Wa wha ka singa I le ala. Ai sea. E pupu upuke mapala ai. O le makua pupu ua upuke o kangaka. O le kele o li whai pulele ka kewa ai e ima maikau. O le makua pala ai ya. E le ingi yake hoi lea. O le yake o le mei kukongu. E koa ine loko e whai se fale. Se fale o se ngu. Se maoka fongo. Se malai fongo.
Na mea ninga le whai se malai whongo ringu. Ia leo mo aku ngai ele ni kupere milionga. Ai leo ifo fo i e whao ngār kupele aba koe whai se malai whongo aloa ia. E aka wai ngere komu mumu. Le komu mumu o kangaka e onga whale ia wai waku whao ngā plate, whao ngā lau lau, whao ngā meo whalangi, whao ngā whalapapa. A o lea iei le nguu o le mekele. Ai le ma whai e le nguu ngā whai se moka. Se lawa. Ai sea. O le siri ai sea. E mafua mai le pupu. Pupu upuki. Pupu upuke kele le kaukala ai pala a ai. Ele i loa whaakingo kiuke ma whaiwa e retain ai ma maintain ai leanga nguu. Ia, o le winga ngai ngofai aku, whai le whaavai. Kusi le whaavai, kusi lalo whaamau mau. Averi skalai o le MNRE. I mean le MCO. Ma o le MCO e le skalai whaapukonga. O nguu e kane isia. Ngā inga MCO le skalai e kane isia taimingi. So se e kane isia e le skalai ngā. Me ko kisi, na e le skalai ngā le me kisi. Me kisi au au. La mo sa e whakasa na e le skalai le MCO. Po ai lava le whapukonga, po ai le kurupu, kirikiki, au kirikiki au au Samoa, na e le skalai le MCO. E ho fue lai me nguu. Langa le vea le ia le nguu. I lalo category o meo ko o whaala pukupukonga. O le mea lalo ki fisiringi ia mau whaia kuai. O le ala me wale o ai nguu. E le skala i lalo whaapukonga. Inga ia ma whai ai o nga whai aku le nguu. Ma whai upu whai o le nguu. Ma baku meo whaasalanga i lunga o kangaka nguu. A lai whai malea mi o kongu. Ia wai, ese whasalanga o resi ka ngaka, ese whasalanga o pai, ese whasalanga o la whai. A whai ala o ai e fia iai. Ia, a whapena e whamangaru. E pole le whai a fo. Ai a whai ko la whongo ia makuskusi ma whawainga le lei. Regulations, policies, rules and laws of olengu. Ole makua mausalia, mai malili waku ma umaro kako wola lalo langingi. A olae kuskusia kako mea. Mai le maa ngai ole mea. Nae kuskusia. Ole mea ngak kuai. A le whaia le mea leo kwhea kuai. Ele whapea o sa upolo inga. Ele isa ua ia. Le ai ma sa ua ia o ke a ia ingai le pule mamaru ari inwhai pule. But, ola unga so swangi. Ola unga so swangi e so swangi a kuai nguu a o maua mai e le au whai nguu. O e skala. Ai a ko le whaia. Ia longa winga ko kele manga o se kai au mo a ko whanga. A wanga al pawale le mele le ka whao e kelo makai le e o le. O vidi inga o whao mui. O o whiu. O le kupu. O a o se upore au. I le isi whakingonga. E la ngenga o le la kuisa mo e whai au kiuke lau ki whaaloalo i lo ka maa. La e ngofu ringu. A le whai da monka. La e ai lo le uso lo ka maa. Ke le sopo ia le varenga. Vaka puia. Se i umma o la ko. Po ke o iei po ke le poli. Ai au wo iei. Kasi la le vaenga o lo ungu o ke fia manga oi whai. Inga ia ma whai ai o ngā retain. Sustain. Ia ma whaawau le anga ngu. Whaawau le carry forwarding o kako mea singa. Ma te uai ma kako mea singa ma whai ia. Ma waenga kuskusia ma whaamaua i kura whongo le ngu. Ma le skala ai ma. Ele kawo mai e whai whamasingonga i le land and survey. I mean the land and titles. Awa le mea ngā sai e anga mua. O le kangaka e ka ore ku ua le ngu. O le kangaka ngā iei le ko whāma le whaukanga. O le kangaka whuinanga ngā ke iloa kua oi o whangua le ngu. Ai ka ko wailai ku ua le i vei keimingi. E le ungi ku ua me ia. Karasa awa, e le ungi ku ua.
Meo yo meo fasku ua ma meo pilimo ua ma meo solfangua. Urau le nganganga. O le ku ua sa o ai e longa wharupenga. Malanga makawhaioi. Makawhaioi sa o anga le ku ua. O ia nga kei loa le vā kua oi. Nga kei loa le kua oi o ka ngaka e loa. O le la kou mea singa ma le la ko kingo mongi e onga whangua. Le mea ngā ia baila lea. O i le whaamasingonga. O ngā saule o le makai o le si. O le whaamasingo o le makai o le si nguu. Whai le whai unga i le si nguu. E ofo le mamao ku ua o nguu. O ke ofo le mamao makai o le nguu. O ke ofo le o maka upu i whaamasingo. E whaamasingo e makai o isi nguu. Makai o isi nguu. E sea. A wafo i la le valea. O ke le whakwe valea sa moa. But, i le kangaka lea ku ua. E valea. Muna mea ngaringa kofi le whai maku ua. Pe a whai e le a koa o kiuke. O kiuke sa o a ia kanga whaawai me sa moa. E i loa le sa moa. Pe a vea maku ua. O ia ua kuu iai upu whai. E le nga upu whai la. E nga kei loa fwe kua oi. Nga kei loa le ainga. O le pinga rau kala. O so ia whengi whaamasingonga fwe ia le whaale ngu. E le ngi whaamasingonga whaasofa makai. Au whaamasingonga ngi wā kua oi o le singu o ma le singu. O le ku ua e venanga. E ave fwe le. Ave fwe se sa i linga o se pule o se whangua i kongo le wā whaamakai. Wā whaasuafa le o le wā sa i linga o le suafa. Wai ese le wā whaasuafa. Ese le pule ko, ese le pule ku. Mea ngai a mai kau mai. Ese le pule ko, ese le pule ku. A whaila le whamasingonga le pule ko ma le pule ku. E whapenga, e visiringia le ku o le ngu. Kai mingi, sole. Sea ka whaalongo koe, ave se ku o se ngu, ko kongo le whamasingonga. A oaso anga mua e pe... Masalo pesa ngaka mai le kasiiwa iwa sfuru. Se mea kasiiwa iwa lima. Ngaka whalongo ai o ku mawali mea ngai fisi ngia ele. E whamasingonga o whangua maswafa. Se mori mau ar ku ua. Mare ngu. Ar kai mingi. O le koi ai. O se a iai ngā mea. Ia wafo i o le hali me la fisi ai. E la ku fwere ku ua ia e. Nga o ku ua e. Malosi le mo ko kolo ku lau le ku ngu. Malosi le ai. Me balea e le alu e whaionga ki uke fulfill on applications. Le also an application so mena ku. That's an applications. O lo wala au winga. Usa pere whakuna fungoinga. But o oe la e la wai kau la custom right. A custom right se kura fungfa wai koruongo. La e lo eligibility to do such things more safety o le ngu. Ia o le kako whasoa le i ke ua leo kere fu ia u. Whapera ia po ke a mama. E le o loka ngau alofa. Ia i le vainga hu ila kou ia le whasoa lau keli. Awale kako upenga e kalaloa. Upenga mau e pungi loa. Ia wā fo i maka upu e au ngā mo ka koule kungu peli. E wā e lua ka ko isu le isu mua le nkarango inga. Mo ka kaunga o ese vaenga le lau whaku ese mai ma fongo al pale menge langa ole. Ele o se pale menge le ito pipi. Ele o se pale menge le fast. O le pale menge a sa mua wau. So when you walk out, yeah, you out from the parliament. Totally, o le menga kongo fight. Kaulanga whaile pe a oe fong whakalai e le leie ke le lo wake o lea lo puke. Ia whaisa o lea me la keu whaamurua whale me mai whape i ananga o le leie ko wha. Pe me i nanga kusa lea kausu e vi inga i le fong whakalai. Whape le leie ko wha. Ine o se le leie ngā ko wha. O le leie ngā ko wha o lau whai mea sao. Whai o le mea mi o kongu. Wa a ole maka upula lenga isu muri e ka ko le mele ole al cafe ha ese mesinga a le fa maua
Ia ele ai las ka ko ngu ko mo. Wale le le yol mele le fa bai. Kuskusi ai me fa bai au ai. E peila le mele le ko fa fikala. Ole ola ku ale fa finge. Fa makai le fa ya ba. La ku le ka ngaka fa makai ka ngaka le kau ye se so fa u. Ma foi se a. Wa fa lolo lolo ka ngaka le ainga. Yang ma bai lola ia le ko inga. E se suafa sile o ka wa se ainga ave il fa ya ba ka duai. Wa ba ya ko fa ya ba le le ka ku. I o se ka ngaka le ale a lo fa lingi fa ya ba. E su suma ia le kai au po fa e le kai na kai fale. Fa ele vau. Ave lo ia. Kanu mai le fa ku o me o fanga o kama vo e ka aso. Pe e fa mai le mai fa ya va o mai kausi la ko. Wale singa me le fe ai nga i me sa mo. Nga ko mai no la e le be besi no mo fa ma singonga ma ka lau mai. Mala lau mai le pule ma le fia pule. A o le nga ka kua a fe alo fa ka aso. So e ko la fa ya va so. Ka nga ka ia lu fa ya va ka nga ka para ai. O me ka nga mai lau kenge lau ai nga mango foi. Ale alu le fa ya ele fa ya va se ka nga. E longo fia ka fa ya va para ai e musuei. E sau ke kau kua longa ai nga. E fefe kau kua. E fefe fa sanga i moron ka mai le mi o kongu lango le mi o kongu le ka mamri ki ngale ka mo moria. Mai ku kuri ka ringo ka nga ka ile fi fa longo. Ia fa umai nga, fa muka nga, orangi lape, kako fa soa, nena rua kwa ia so uma. Fa mongia kelele kua ila ufa fonga anga sa moa, ia soifua mai